Evo svima ljudi, došla sam u ukletnu kuću. Koprive, čekaj, ovdje ima nešto. Pade kamera! Mač, igračka mač. Pošarkačka lopta, nešto crno. Oj, ljegavo! Mačka. Netko. Što je ovo? Ljegavo. List. Lje. Ali mi je baš dobra. Nema ništa ovdje. Čuo sam neke zvukove. Zvukovi. Zvukovi. Čujem neko lupanje. Vrata. Zombi! 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 Juri me! Ovdje se sakrijem. Tu je! Pao je! Dobro je! Pao je! Ustao je! Evo ga! Živ je! O ne! Uhvatio me! Pokušam da se odbijem od tebe. Ćao! Ćao! Društvo, dobro sam. Pobio se! Evo ti svetlo! Evo ti svetlo! Uništit ću te! Ali zabilo me da se bije! Ajmo da ga uhvatimo! Moram da ga izučim! Da mi je velike povrede! A sad mam! Ustaje! Ustaje! Ima neku dobru majicu! Zombi! A gdje si kupio tu majicu?